Isaac TV. Oh. Baje milioni 10 babateguriye imeza y'imiliyoni 10 aho se mbona miliyoni 10 jana badauseriwe na madame wiwe Satsby. Charamutsa kwanza wa boss area Satsby Satellite. Satsby na madani wiwe na manager wiwe na badanseri biwe bari barashitse. Yes. Aje no dancer wiwe aje Yo, mheshimiwa ni aje? Uko fresh? Sawa sawa, naona umekaa na madami mmechill. Sawa, karibu sana. Yes. DJ Brianna nawe yashitse. Wow.
Você me cansou, você me cansou, você me cansou, let's go! Hey! Bravo Elvis! Eu que vou! Merci Koulibaly. Il comprend Elvis. Merci à nous. Amasiyanyu abemera kubasome duza amaboko yanyu ndabe manika hejuru ndabe ndashaka kubona abavuye mu Rwanda barahari abavuye mu Rwanda barahari duza amaboko yanyu hejuru turabe mwabonye ikiyaga mwabonye Tanganyika nikomera amashyi menshi muri abantu beza reka turabe abavuye Kigali bari he n'abavuye Butare ni Kigali shyira amaboko yanyu hejuru turabe no Kamembe ni Kigali mukomera amashyi menshi thank you yes dushimira abantu bose bari muri kino kibanza ndashaka mu cyubahiro cyanyu dukomera amashyi menshi abartiste bacu bamaze gushika bakomera amashyi yanyu icyo tugiye gukora tugiye guhamagara umwe aza arahaguruka abaramutse ndashaka duhere hariya
ndashaka twakire mwese mu mukomera amashyi menshi n'umuririmbyi akiri muto ariko afise imana idasanzwe afite indirimbo yitwa Legend Lino G ahaguruke mu muramutse amubonye arirebanga ntimugire ubwoba abakobwa bavuye mu Rwanda arirebanga yes tugira twakire uwundi nyene yitwa Babu mu mukomera amashyi menshi harakurikira the one and the only Bizimana Abubakar Karum Sabi Satura Mabafe n'amabuye harakurikira imyaka 20 muri music industry asa byinshi yakoze yitwa Mugani Desire aka Farias B harakurikira afite imyaka 13 ariko arakora umuziki yitwa Tiger ushobora kumwita The Bane mukomera amashyi menshi ndashaka rero bakomera amashyi bose ndashaka rero gusore kandi uhagurutse ndabona abakobwa babiri beza bicaye hajya basa nk'inka barasa neza cyane nta defo n'imwe bafise nta gatashe na kamwe bafise umwe n'umukunzi wa Sabi undi n'umukunzi wa The Bane bahaguruke nabo nyene mu baramutse yes tuhagurutse wateguye igiteramo aracari muto afise imyaka 27 niyo yatumye n'umunsi dukoranira hano yitwa Jean Dodier umukomera amashyi menshi Jean Dodier tumusabe aze hano imbere aracari muto afise imyaka 27 niyo yateguye kino giteramo ntibyari byoroshe ariko byarakunze ndashaka mu mukomera amashyi menshi ariko kubera twaje kuryoherwa kubera twaje kwishima ndashaka dukomera amashyi menshi abantu bari muri kino kibanza nabonye abavuye mu Rwanda nabonye abavuye mu Burundi turahera ku bavuye iwacu ndashaka dukomera amashyi menshi aba artiste baje harimo Dr. Cloud mu mukomera amashyi menshi ari hano ndashaka dukomera amashyi menshi DJ Brian ari hano ahaguruke mu murabe ngo ni jewe naje ndashaka dukomera amashyi menshi Junior Giti manager wa Chris Easy nawe nyine ari hano ndashaka twakire Jihad Karibu umukomera amashyi menshi nawe nyine ari hano ndashaka twakire Uncle Austin ari hano mu mukomera amashyi menshi nguriya hari inyuma ndashaka twakire manager wa Country Record Nobja mu mukomera amashyi menshi ndashaka twakire Wema Dennis ari hano mu mukomera amashyi menshi n'abandi tuza turababwira ariko muri kano kanya reka dutangure neza igitaramo twakire Jean Dodier atubwire ijambo ry'uno munsi yakira abashyitsi hama dutangure uraho ikaze Mbega ijondo mwiriwe neza nta majambo menshi se ndababwira nubwo mwebwe yabigize yabanje kumbaza turaryohewe cyane muri beza muraberewe Imana ibahezagire murakoze ntabirenze ababosi ntibavuga byinshi ntabirenze arihejeje umuvinyu wiwe arigiye kwicarira ntabirenze iyo umuntu aryohewe avuga biko ariko bwiza umwongera yandi amashyi menshi iyo aryohewe ararira iyo aryohewe araryoherwa iyo aryohewe ashobora kuvuga yuko mwese wabaye ico kunywa hama akiriha umukomera amashyi menshi kandi babahe ashobora kuvuga yuko aryohewe muri kano kanya mwese akabakubita umuriyoni mu mukomera amashyi yanyu ndashaka rero dushimire
leta y'igihugu cyacu yaduhaye ikibanza iduha n'uruhushya ngo bakomere amashyi menshi bari hano. Ndashaka dukomere amashyi menshi meya wacu, mumukomere amashyi menshi ari hano. Ndashaka dukomere amashyi menshi umubyeyi wa Pamela ari hano, mumukomere amashyi menshi. Ari he? Nagire guta mu murabe. Uwo mubona ikibazo kwa imyaka 25. Dushimira abantu bose badushigikiye, dushimira abantu bose batumye dukoranira hano, dushimire umuntu wese yashoboye kuza muri kino kibanza, ariko tubibutse yuko igiteramo ejo tuzaba turi ahantu bita kuri Messe des Officiers, bizaba biryoshe, bizaba bikomeye cyane. Ndashaka dushimira abantu badushigikiye, hariho ikinyobwa cyitwa Gatao, ni vin blanc baradushigikiye. Uno munsi nimba turi hano nuko bagize icyo Isaac TV. Oh.